Magambo avuga Mbayahaga iyo avuga akunze guplayinga n'amavideo ama-audio abanyamurenge bambwiye bakavuga ibintu byinshi kandi ugaruka mu mazina bashinja ibibazo by'abanyamurenge muri Kongo ubivuga gute nkawe none se abo banyamurenge babonye ko umugabo wo kubavuganira n'uriya niho habarenganura abantu baje kubwira uriya wohereje abantu ngo baje kwica abanyina na basi bakumva ko ari we baje gutuma ngo baje kubavuganira bagushinja kuri ari wewe nyirabayazana w'intambara uhereye ku ntambara ya RCD iyo ukurikiye umva bakugarukaho mu izina none se ko baza hondi kubera iki baje kwica abantu kubera iki bataza kunyisha bakaje kwica abanyamurenge iyo ari nje bavuga ngo nje wateje intambara nje bakabiryoje bazoze babimbaze bazoze bamfate bamfunge cyangwa se banyice ariko abandi babareke kubera iki bandenga bakaja kwisha abanyamurenge badafite uruhare muri iyo ntambara none se ko Mbayahaga na Ndayishimiye bari mu Minembwe ko nta uje kwica abarundi n'abarundi kazi mu Burundi kubera iki abanyamurenge bagomba gupfa ngubwo njewe nagiye mu ntambara ese uwo Mbayahaga yabaye umuvugizi w'abanyamurenge akabavuganira kwande Rwanda ishimiye ayo bica niziye nyungu abigiramo we izo nyungu zindaye zizamuta ku giti agende yitonde ari amagambo avuga umunsi agapfizi kazotibuka mu kibuga cabo azomema ni nka yambwimoka abagenzi bagakomeza ubu ngubu Minembwe ni territoire ni ushobora kuvuga kuri territoire ya Minembwe ubu n'ubu iriya hari abandi basaza hari abasaza banze kuvayo hari abasaza hari abakecuru kandi bari mu gufasha habe n'urugamba A world of stories. Honorable neza n'amahoro twatugize ngo wenda mugire nk'ijambo mushaka kubwira abanyamakuru bari aha ngaha bateraniye hano mbere yuko munatangira hari ariko mugeze mu gikorwa mugeze mu muhango uri gutangira ni igikorwa kigendereye iyihe message kubwira isi twaje kwifatanya n'abatuye Kenya umuhango wo kwibuka abacu batuzize bazize uko dusa mu Gatumba ariko tubonero n'akaryo kuganira no ku bindi bibazo bitwugarije nabyo nanone bisa n'ibyenda kutuvanaho ubuzima bakagombye guhagurukira kugira ngo kubeho amakuru yandi iyo musaba ubutabera muba mubwira nde honorable amakuru yandi mureke kuyamarira mu nzira murayumvira hari ikibazo kimwe gusa iyo musaba ubutabera muba mubwira nde ninde mubwira ngo naduha ubutabera hari ababishinzwe hari abagomba kubutanga ubutabera ntibuza butanga ubishaka gusa buza butanga ubishaka ariko ubishoboye hari ababijejwe hari imiryango ibishinzwe hari ibihugu abo nibo tujya tubisaba si ugupfa kuvuga amagambo gusa ni Kongo niyo yonyine yotanga ikirego kuko bapfuye n'abantu bayo n'u Burundi kuko bapfuye bavuye ku butaka bwayo na UN nabo bantu batatu bashaka gutanga ibirego ko Kongo iri mu bihugu leta ya Kongo iri mu bantu bari kwica abanyamurenge ubu nyine hanyuma UN abantu bakaba baraguye mu maboko yayo mutekereza ko hari icizere yuko abantu bazumva reka turaza kuyigarukaho abanyamakuru rimwe noneho oya reka ayo nyine niyo makuru turi buganire tuvuze Gatumba ntabwo ari inkuru y'ubwicanyi bwabaye ijoro rimwe ahantu hamwe ku munsi umwe gusa ni igice cy'amateka maremare y'ihohoterwa ryagiye rikorerwa abanyamurenge kandi niyo mpamvu kwibuka Gatumba uyu munsi bidashobora gutandukanywa n'ibindi byabaye mbere yaho n'ibikomeje kuba urutonde twifashishije rugaragaza zimwe muri izo mfu n'ubwicanyi bwibasiye abanyamurenge ariko urwo rutonde ubwarwo ntiruvuga byose ntitubariyemo buri buzima bwangijwe n'intambara imiryango iheze mu mahanga buri muntu wiciwe mu muhani wabo mu biraro n'ahandi hatandukanye ni ukuvuga ko imibare dushobora kuvuga cyangwa kwandika ari igice gito gusa c'inkuru ariko muri izi mfu zose tuvuga kuki Gatumba ifite umwihariko wayo
Kugira ngo dusobanukirwe neza ibi bibazo, twashatse umuntu ubifitemo uburambe bwo kubireba mu buryo burenze ubuhamya bw'umunsi umwe, umuntu wagiye abibona nk'umunyamategeko n'umunyapolitiki n'umuyobozi w'inararibonye wagiye ukurikirana ibibazo by'abanyamurenge, azi amateka yabyo ku burambuye. Ni Honorable Moise Nyarugabo, uwahoze ari senateri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni umunyamategeko n'umunyapolitiki w'inararibonye mu karere, ariko kandi mu banyamurenge n'ijwi rirangurura benshi bamenye muri Kongo nk'umunyamurenge cyangwa se advocate w'abanyamurenge, uvuganira abanyamurenge, wamenyekanishije iri zina mu nteko kubera ko ni umuntu utazuripfana, ikiri ku mutima akivuga uko kimeze. Ndi Director Gabi kuri Afrimedia. Muri iki kiganiro cihariye tugirana na Honorable Moise Nyarugabo, uwahoze ari senateri. Turaganira ku mateka ya Gatumba, ku bwicanyi bwagiye bwibasira abanyamurenge mu binyejana mu bihe bitandukanye, ku ngengabitekerezo ya jenoside muri Kongo, ndetse no ku bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajepfo n'iy'Amajyaruguru. Ubundi inkambi y'impunzi y'umuryango w'abibumbye igomba kuba ari ahantu h'ubuhungiro, ahantu uje iyo wateshejwe ibyawe, wakuwe mu byawe, iyo wambutse imipaka uhunga, iyo ukiza amagara yawe n'abawe. Iyo ushaka rero ubuhungiro, ahangaha niho uja guhungira. Niho hagenwe n'itegeko mpuzamahanga hashinzwe gutabara impunzi no gutabara imbabare, ni umuryango w'abibumbye. Aba bantu rero bari impunzi, bari bahunze imirwano muri Kongo, bari bambutse umupaka baja gushaka ubuhungiro mu Burundi. Bakiriwe n'umuryango wa UN cyangwa se wa ONU, HCR. Kandi bari mu nkambi, ahantu bari bakwiye kuba bafite uburinzi mu maboko ya Loni na leta y'igihugu cy'u Burundi cyabakiriye. Niyo mpamvu ikibazo ca Gatumba kitagarukira gusa ku kwibaza ngo ni bande bishwe nande kandi kubera iki. Hari ikindi kibazo, ni gute abantu bari mu nkambi y'impunzi barashwe, baratemagurwa, baricwa, kandi bari ahantu bagombaga kurindwa. Ubarinda yararihe, nyuma yo kunanirwa inshingano zo kubarinda yabajijwe iki? Ibi nivyo bibazo abiciwe bakomeza kwibaza. Iyo hasabwa ubutabera ntihagomba kwibagirana abatarabutanze nyuma yo kunanirwa inshingano bari bashinzwe. Iyi niyo mpamvu Gatumba ikomeje kuba ikibazo gikomeye, ariko kandi ikaba ikimenyetso kirenze Gatumba ubwayo. Kuko iyo turebye imyaka yakurikiyeho, ntitubona gusa urupfu rw'abantu, tubona n'indi nzira yakomeje uwo mugambi. Imidugudu irasenywa, imiryango iraraswa n'amadrone, imirima igasahurwa, amazi agatwikwa, inka zikanyagwa izindi zikabagwa, inzira zigafungwa ngo bapfe bucece. Kandi aha niho tugomba kureba kure y'umunsi w'ubwicanyi bwawo. Mu misozi y'Umurenge ibyagize ingaruka zitandukanye ku banyamurenge bari batuye mu bice bitandukanye by'iyi misozi, aho imihana myinshi yasenywaga, amasoko atagerwamo, imirimo itagerwamo, ubworozi butagishoboka. Ibi bisobanuye kurandura ubuzima bw'abantu. Kandi bakenshi bifatwa nk'ibisanzwe, ariko iyo umuryango wiciwe abantu utakaza ubuzima. Iyo usenye mu muhana utakaza aho utuye, iyo unyazwa amatungo n'amasambu yabo utakaza uburyo bwo kubaho. Kandi iyo bimwe uburenganzira bwo kugera ku isoko no kugenda ahandi hatandukanye mu mirima yabo cyangwa ahandi, uba wambuwe ubwisanzure bwo kubaho. Niyo mpamvu iyi nkuru idakwiriye kurebwa gusa nk'uruhererekane rw'imirwano. Hari n'ikibazo cico iyo ntambara ihatse. Ariko hari n'ikindi gikomeye kurushaho, ntabwo abantu bicwa gusa n'amasasu, hari n'amagambo n'imyumvire bikoreshwa mu gutegura inzira irambye y'ihonyabwoko. Iyo abantu bahora basobanurwa nk'abanzi, bagafatwa nk'ikibazo, cyangwa iyo urwango ruvugwa kenshi kugeza ubwo rufatwa nk'ikintu gisanzwe, nibwo ikibazo kirenga politike n'intambara kigahinduka ikibazo c'ingengabitekerezo. Niyo mpamvu uyu mwaka ubutumwa twibuke Gatumba ku nshuro ya 22 bwagutse, duharanira ubutabera, tunamagana ingengabitekerezo ya jenoside muri Kongo. Kuko kwibuka bishwe gusa ntibihagije, niba tutanabaza igituma urwo rwango rushobora gukomeza gukura kugera ku bwicanyi. Kandi kurwanya ingengabitekerezo ntibisobanura gusa kureba ibyejo hashize, bisobanura no kureba amagambo, imyumvire n'ibikorwa by'uyu munsi, no kubaza nimba bitwubakira amahoro cyangwa nimba bitegura andi makuba. Kandi iyo umutekano umaze imyaka myinshi ari ikibazo, abaturage bahora bagirwa urwitwazo, bakora iki kugira ngo babeho? Bategereza uburinzi bwa leta yabatereranye, bashaka ubufasha se bw'amahanga, cyangwa bategura uburyo bwabo bwo kwirwanaho kugira ngo babeho.
aha niho ikibazo cyo kwirwanaho gihinduka kimwe mu bintu bikomeye byo gusobanukirwa. Kwirwanaho bishobora kugaragara nk'ikibazo cya gisirikare, ariko ku muntu uri hagati y'umutekano muke bihinduka ikibazo cyo kubaho. Kandi aha niho tugomba gusobanukirwa neza uwateje ikibazo n'uwashatse uburyo bwo kuba muri ico kibazo, ariko kwirwanaho. Niyo mpamvu Gatumba itagomba kuba umunsi yo kwibuka tuvuga amazina y'abapfuye gusa, igomba no kuba umunsi yo kubaza niki cabaye, cakozwe nande, kuko icabayeho, kubera ko ubutabera bwatinze, kuko ubwicanyi nk'ubu bukomeza kuvugwa, kandi niki gikwiye guhinduka cyangwa se gukorwa kugira ngo amateka nk'aya atazongera kuba. ahari hahagaze agatorwa sa cyagihe ubu hari Ndayishimiye n'ingabo z'igihugu cye na CNDD na FDD bahaye bakora buriya bwicanyi, bafite imbaraga n'ibikoresho biruta ibyo bariya bari bafite, ariko noneho ubu ngubu ubugome bwarazamutse buri hejuru neza ku ntebe ya mbere kwa Tshisekedi. ahari hahagaze uwitwa Pasteur Habimana ariko witwa neza Matusela Nikobamye, aho yari ahagaze cyagihe ubu hari abandi bita abapasiteri ngo bambaye ahaga bakora kakazi, bavuga bya bigambo, bavugira Imana nimba ari zikuzimu simbizi, ariko bakavuga amagambo y'ubwicanyi. Amagambo avuga mbaye ahaga iyo avuga akunze guplayinga n'amavideo ama-audio abanyamurenge bambwiye, bakavuga ibintu byinshi kandi ugaruka mu mazina bashinja ibibazo by'abanyamurenge muri Kongo. Ubivuga gute nkawe? None se abo banyamurenge babonye ko umugabo wo kubavuganira n'uriya niho habarenganura? Abantu baje kubwira uriya wohereje abantu ngo baje kwica abanyina na basi, bakumva ko ari we baje gutuma ngo baje kubavuganira, bagushinja kuri ari wewe nyirabayazana w'intambara. Uhereye ku ntambara ya RCD wabivuzeho ati hari abari badukuriye, twebwe twayishinzweho, ariko muri iyi ntambara y'ukurikiye umva bakugarukaho mu izina. None se ko baza hondi kubera iki baje kwica abantu, kubera bataza kunyisha bakaje kwica abanyamurenge? Ibyo justement Mbaye ahaga atavuga nimba ari nje nyirabayazana kuko ibaza kwica abanyamurenge kandi bazi ko abanyamurenge nta ruhare bayifitemo, muzabambariza kubera iki bandenga bakaja kwica abanyamurenge badafite uruhare muri iyo ntambara? Babaziza iki? Babaziza ko ari abanyamurenge? Nanjye ibyo babinshiraho ko ndi umunyamurenge kuko mvuganira abanyamurenge, naho ubundi iyo ari nje bavuga ngo nje wateje intambara, nje bakabiryoje, bazoze babimbaze, bazoze bamfate bamfunge cyangwa se banyice, ariko abandi babareke. Ariko kubera ikibazo ari kwica abaturage. None se ko Mbaye ahaga na Ndayishimiye bari mu Minembwe ko nta uje kwica abarundi n'abarundi kazi mu Burundi? Kubera ko abanyamurenge bagomba gupfa ngubwo njewe nagiye mu ntambara. Iyi ntambara ihari uyu munsi AFC hari umunyamurenge wayitangije kubera ko abanyamurenge bayizira. Ikibazo so kuba mu ntambara, so kwitangira, no, nakubwiye ko intambara zose zabaye mwamoko yose. Dusubire muri RCD twari kumwe na Mudumbi Joseph, twari kumwe na Balamage Nkolo Boniface, ko nta mushi barabiziza. Abo nabashi, umwe n'umushi undi n'umuhavu, ko nta mushi barabiziza. Kubera iki? Twari kumwe na aya moko yose, abanande twari kumwe na Mbusanya munsi n'abandi, ko abanande batarabaziza izo ntambara. None se abo barundi ariko sasa ikindi nshaka kumenya, ese uwo Mbaye ahaga yabaye umuvugizi w'abanyamurenge akabavuganira kwande? Rwanda yishimiye uhayo bica, niziye nyungu abigiramo we? Izo nyungu zindaye zizamuta ku giti. Agende yitonde, tugaruke ku banyamurenge. Agende yitonde ari amagambo avuga umunsi agapfizi kazotibuka mu kibuga cabo azomema, azobikimeme. Agende yitonda, abanyamurenge ntiyababyaye, ntiyabavutsemo, nta mpuwa bafitiye, nta mbabaza bafitiye, nta n'umukeneye. Ari amagambo ye ni nka yambwimoka, abagenzi bagakomeza.
yambaye ahaga. Nihe message ushobora guha abanyamurenge rero bafatanyije cyangwa se bafatanya nawe bafite imyumvire ihuye n'iyo ngiyo cyangwa se batanemereye ko umunyamurenge yicwa kuri uyu munsi cyangwa bagushinja muri bavuga yuko ari wewe nyirabayazana w'ikibazo? No, abo ngabo no babwira amagambo katatu gusa. Ijambo rya mbere, barayobye bagende bagaruke, bava ibuzimu baje ibuntu, kuko igihe bateye, igihe bishe abantu ku Gatongo no kuri Kirumba nari ntaravuka, bamushishi bapfuye birwanaho nari ntaravuka, bishwe niki? Intambara ya Murere yatumazeho ikadukura mu gihugu nari ntaravuka, iyo nayo nije wayizanye. Igihe banze ko dukora lisanzima ku bw'amabuto, nari umwana afunze muri secondaire, ubwo nabwo niki? Umunsi batwika ivote, umunsi banga birukana abanyamurenge muri Uvira bakabanga abanyamurenge ntibubaka icyage cyasha Mutabazi Shweka, nari umunyeshuri Rubumbashi, ubwo nabwo niki? Ibyo byose byabaye, ibyo byose niki? Okay, nimba ari njyewe nabyo nta kibazo, niba bindyoze nje babimbaze bareka abaturage. Ikindi rero bari abantu icyo ikindi jambo mbabwira, ntabwo ari ishema kuba mwanga mwabo, kuko baragerageza kwigira abo batari bo, ariko umunsi mubi ntawe uzatwica ngo abasige, ntawe uzavuga ngo ababone abana beza ngo oya, uzatwica ntazabasiga. Ikimenyetso nuko nabo nabase na banyina tibakiri mu gihugu, imihana yabo nawe yaratwitswe, iyo se inka zabo zaranyazwe, babandi bose bazabaje kureba uwo mugabo wavuze, imihana yabo yarahiye, ababyeyi babo barahunze, nabo inka zabo zaranyazwe. None ni gute bohuza ibyo bintu bakumva ko nta cyabaye, nta bapfuye, kandi biriyo barabigize turabizi. Ababyeyi babo bari mu buhungiro, nimba koko ikibazo ari twebwe, kubera ko ababyeyi babo batabajana Kinshasa ngo bagende baje Masinda baturi, bazavuga bati twebwe turabana beza, ababi ni Banyarugabo, kubera ko batabajana, kubera ko batabajana Ibaraka, kubera ko batabajana Uvira n'ubu, kubera ko batabajana Kalemi, bagende bava ibuzimu baje ibuntu, bave muri turiya tuntu, kuko ikigenderewe nukwica abantu basuko dusa bari muko twaremwe, nabo niko bimeze. Amafuti yabo ntazobakiza, amafuti yabo ndetse n'ubucuruzi niki ntibizobarengera, babivemo kabisa. Honorable, nagize umugisha wo kuguhostinga hano kuri Afromedia. Ubushize hano twakoze igikorwa turi muri fundraising, tugira abanyakenya bamwe bakomakomeye hano, turi kuganira nabo bambaza basobanurira ikibazo cyabaye Imurenge. Umwe arambaza ngo ese ico gice cyanyu bakibaciriyemwo mukiyoborera, undi arasubiza nkiri kubasobanurira, undi aravuga ati ahubwo se bakibaciriyemwo ibyo bashinja ntimwobijana ntimwocomeka ku Rwanda. Nk'umuntu wabaye Kinshasa, ideology y'iki kintu imeze gute Kinshasa? Urumva ibyo bivuye mu kutamenya. Ni Kinshasa justement yavuze Minembwe, baje bavuga ngo Minembwe ngo turashaka kuhagira kuomeka ku Rwanda, kandi uzi ko Minembwe kuva Minembwe kuvuga ngo ugere ku Rwanda ugomba guca mu bindi bice bituwe n'andi moko atari Abanyamurenge, andi materitwari atandukanye, andi materitwari ariko atuwe ndetse n'andi moko. None se Uvira bayitaromekwa ku Rwanda ifite Katogota hariya na Luvungi, Walungu bayitaromekwa ku Rwanda ifite Kamanyola n'ahandi, cyangwa se ku Burundi Minembwe nizo viriya muri ya misozi Marango yomekwa ku Rwanda. Ibyo byose nashatse kumenya, urumva aha hatuye amoko make muri side Kinshasa, iki kibazo cy'Abanyamurenge gifatwa justement mbere ntibabyumvaga, ariko ubu haje umwuka mubi
nyine wa wundi nakubwiye ko ngo abantu ni babi, noneho bakumva ko ikintu cyose bakureba gusa bavuga ngo uyu ni umwanzi, uyu ni aduyi, uyu ni umunyarwanda. Noneho bikuriye ku mateka yabaye hano muri aka karere, iriya jenoside n'ibindi mu Rwanda n'ibindi byakurikiye, bahita bafata ko umututsi wese ni umunyarwanda kandi umunyarwanda ni umwanzi. Urumva politiki ngubu bakoresha umuntu uvuga ngo iyi ntambara nta bakongomani bayirimo, ni intambara y'u Rwanda, ni agression. Alors icyo rero ni ukuvuga ngo n'umusaza uri mu Minembwe iriya ko arazira ko ari we wageresheje u Rwanda, ko ari we wageresheje Kongo, donc ko ari umunyarwanda, ko ari we wageresheje wateye Kongo. Ibyo se wabisobanura ute? Birimo kutamenya, birimo n'ubushake buke bwo kumenya, ariko nyine birimo nuko leta yogasobanuye ibintu iprofit igakoresha ubwo kutamenya kugira ngo yigarurire benshi ikoresheje kutamenya kwabo. Urebye rero ubu nyine aho intambara igeze, aho muri zone ziyobowe na AFC mu Minembwe by'umwihariko ahasa naho hamaze gutuza, intambara yigiyeyo. Ubu ngubu Minembwe ni territoire, ni ushobora kuvuga kuri territoire ya Minembwe? Hari ibintu nka bibiri ngomba kuvuga. Icya mbere ni uko amahoro ntaragaruka menshi. Umwanzi aracari hafi hariya, kandi uko ari tugatuga arashaka kuza gutera kandi. Ubu ngubu drone ko zirambuka, abasirikare ko barambuka, abasirikare ba FARDC ko bakalema mabato baruzuye hariya, Baraka na Kazimya n'Ifizi barashaka gutera kandi. Ubu ko barubaka ibindi byandi madrone, bigaragara ko amahoro ntaragaruka. Tugifite umurimo wo kwirwanaho bihagije. Cya kabiri ni ukuvuga ko umutekano uzogarurwa n'abantu kandi uzogarurwa abantu. Niyo mpamvu nkomeje kubwira abantu ngo nibaze tugende turwane intambara, nituyitsinda tuzabeho kandi tugomba gutsinda kuko twe nta mahitamo dufite. Hari umugabo wigeze kuvuga, umuyahudi, aravuga ngo iyo biriya bihugu by'Abarabu badafata intwaro, nta ntambara iba yarabaye muri kariya karere. Ngo ariko iyo Israel idafata intwaro, Israel ntibikiriho. Ibyo nanjye nzambivuga kandi ndabyemera. Iyo abafurero n'abanyindu n'ababembe badafata intwaro na leta ngo ibafashe, nta ntambara iba yarabaye. Ariko iyo twirwaneho itabaho, iyo abanyamurenge batiyorogana ngo bafate intwaro, nta munyamurenge uba ukibaho. N'uwakabaye akibaho, nta wakabaye akiri imurenge. Niyo mpamvu rero kubaho kwacu ubu nyine ni mu maboko yacu. Abazodutabara ko turiho twirwanaho, kandi nitwihagararaho bizogeraho leta yumva ko itabishoboye, igomba gushakisha ubundi buryo. Ubwo buryo nibwo tuzaboneramo akaryo ko kubaho nk'abandi. Ubwo buryo kuko yananiwe, niho tuzaboneraho uburyo bwo kubaho, bwo kubana n'abandi, ibiganiro byo kumvikana n'imibereho yo kubana neza. Bizakorwa, ariko bigomba kuba ari uko turiho, kandi tugomba kubaho kuko twibeshejeho, kuko twirwanyeho. Ibya Minembwe rero bimuhaguruke, kandi na nyuma y'ibyo byose habe n'amajambere no kubaka bikorwa n'abantu kandi bigakorerwa abantu. Umutekano ntuzakorwa ku misozi itari abantu, kandi uzukorwa n'abantu ariko ugakorerwa abantu. Izo mpamvu zose zo kubaho, z'umutekano, z'iterambere zisaba abantu bose aho bari, ibyo bagiye kwiga n'ubwenge bagiye kwiga, mubuzane tubukoreshe mu kwirwanaho. Ubu nyine intambara y'amasasu yo kugeza y'umwanzi, ya tekinoloji n'ubwenge, si imbaraga gusa, si umututu. Ubu ni koranabuhanga. Ibyo mwagiye kwiga muze
mubikoreshe muri ryo koranabuhanga kugira ngo ababyeyi bari abasaza bakiriho bakomeze babeho. iyi gahunda ya zinga dutahe niki ushobora kubwira umuntu utayumva cyangwa se utarayisobanukirwa ngo niki? Nuko ntawe uzagira ibihugu bibiri. Buri muntu afite igihugu cy'Imana yamuhaye. Ikindi cyose utuyemo wokibamo wogikoreramo ariko si iwanyu. Urabizi ko atari iwanyu, n'abagufite barabizi ko atari iwanyu. Burya niyo bakwihanganiye ariko mitima barabizi ko atari iwanyu, ariko nawe urabizi. Ni impamvu rero igihugu ni kimwe nikiriye nico gakondo. Waza ukivamo uje ahandi uja gukora uja gutembera uja kugira gute, ariko gakondo ni imwe. Kandi umunsi gakondo izabura rya zina rizazima, kandi izina nirizima habe naho uzaja mu buhungiro nta gaciro zagira. Nkuko waruvuze ko gahunda no kubaka n'iterambere n'ibyo abantu bagiye kwiga baze babijana iwabo bubaka iwabo, ese apare yo kuvuga ngo uru rugamba rumeze gutya, hari izindi plaza imigambi migari y'iterambere ryo kubaka hariya? Kuko mu gituma abanyamurenge benshi bagiye banahunga iwabo no kutagira imihanda hariya mu gihugu. Birahari ariko ikigenderewe gikuru ni ukubanza kuramuka. Ubu nyine ikibazo cya mbere ni ukumara iriya ntambara no kwashyira umutekano, ibindi bikabona gukora. Ubwo nk'abasaza n'abana bato n'amafamiye babwirwa ngo dutahe, botaha gute? Bazohitira hari abandi ubu n'ubu iriya hari abandi basaza, hari abasaza banze kuvayo, hari abasaza, hari abakecuru, kandi bari mu gufasha habe n'urugamba. Donc abo basaza bazosanga abandi bariyo, kandi nibakomeza kuba benshi umwanzi agatangira kubabona habe no ku misozi gusa, bahe bagenda gusa batembera, bizatuma yumva ko ibyabananiye hakiri ingehwa, ibyabananiye hakiri ubukehwa batabishobora ubunyine. Reka ngaruke kuri iki kibazo nk'umunyamurenge, niko ngiye kukubaza umusaje ufite inararibonye. Urebye imico igenda isa n'ikendera, urubyiruko rutigishwa ruri hirya no hino, ururi muri Nairobi, ruri hehe. Ese hari gahunda ishobora kubaho yo kugira ngo umuco usigasirwe, patriotisme yigishwe mu buryo buhoraho? Izo ni inshingano zanyu aho muri. Uyu munsi numvaga uko abana basomaga amazina, navuze ngo nimfata ijambo ndababwira ngo muze mukora amanama mubigishe aha muri, mushireho izo gahunda zo kubigisha mu mwanya mukiri hano, n'ahandi bigomba gushyirwaho. Ariko ibyo bindi uvuze bizakorwa twaratashye, bizakorerwa muri gakondo. Ibyo twiza ahandi, ibyo twabonye ahandi byakozwe n'ico byamaze, tuzabyiga tubyigishe natwe, ariko ni muri gakondo. Hagati aho muri mugerageze. Niki wabwira urubyiruko rero ruri hirya no hino muri iyi miji? Hari ibintu icyo nshobora kubabwira nuko simbibifuriza, ariko ibyo nabonye nuko imico y'ibihugu izihinduka. Baheza umufano umwe gusa, murebye Afurika y'Epfo, muzi ko aricyo gihugu cya Afurika cyari gifite abanyamahanga benshi, kandi cyari gifashwe presque uretse Addis Abeba, Afrique du Sud niyo yari ifashwe nka kapitale ya Afrika, kuko banyuze muri ziriya ntambara barahunga bakwira ibihugu byo muri Afurika no hanze yayo. Byari bizwi ko aribo bantu bonyine bubahiriza umunyamahanga kurusha abandi bose, ariko mwabonye ukuntu mu munota umwe byahindutse. Ubu nyine ko birukana ibihumbi birenga 50 z'impunzi, n'abasigaye baracagenda bareba hirya no hino. Ibintu biza bihinduka. Ibyiza gutangira gutekereza gutaha no kwiyubaka iwacu no gushiraho imfatiro zizotubeshaho, tuzosigamwa abana, bagasigamwa abana bacu, nabo bagasosigamwa ababo. Bigomba gukorwa ubu nyine, bitarageraho abantu birukanwa. Ubwenge n'ubushakashatsi tubikore kugira ngo tuzasubire muri gakondo, abantu bitarageraho abantu birukanwa.
yemwe rubyiruko ni ngombwa mu bitekerezeho ubu nyine aho muri mwaba muguwe neza ariko ntawuzi iminsi bizomara kuko iw'abandi ni iw'abandi. Ni ukubashimira guhora tubashimira ko bakidufashe neza bakitwakiriye ariko twenyine tugatekereza kuzataha mbere y'uko dutahishwa ku mbaraga. Nibyo byangombwa kandi n'umwanya mukiri hano abakiri hano abasore bo bahaguruke baje gutabara abandi pe, kuko titwagiriwe umugisha wo kubaho ngo tudamarare mu gihugu tutarwanye tutari mu ntambara. Mu gihe rero mu mateka yacu tugomba gukora ibyo bintu tubikore kandi tubishobore kuko se twenyine twabikoze. Hari andi moko n'ibindi bihugu byabayeho kuko byirwanyeho birahagarara birahaguruka bibaho birarema. Mu gihe intambara zadushoweho tugomba kuzirwana kandi tukazitsinda. Murakoze cyane. Reka ngushimire ko bw'umwanya wawe honorable, nshimira n'abakunzi ba Free Media, ariko nanone sinzi niba hari message yanyu ushobora gutanga, niba hari iyo ufite, hanyuma du closing ikiganiro cyacu. Message ya nyuma kuko uyu munsi twaje kwibuka ibyabereye mu Gatumba. Bigeze no kubikomozaho, hari ukuntu abantu baza ngo abanyagatumba. Oya, ibi byakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Niko tugomba kubivuga, niyo mvugo nziza. Ni ubwishanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Nibo abashize ku icumu nibo tubanza guheza mpore bakomere. Icya kabiri ni abanyamurenge bose kubabwira nabo ngo bakomere ku byabaye kuriya byabaye mu Gatumba, ariko kandi no kubahampore kubikomeje kuba. Turi mu gushyingura buri munsi guterwa n'ibihugu noneho bizana ndetse n'ingabo z'amahanga, ni ukubampora. Icya kabiri ni ukubabwira ngo ibyatubayeho tubikuremo isomo. Isomo ni ukwishakamo imbaraga, isomo ni ukwiyubaka, isomo ni ukugira ngo tuzabeho tubane n'abandi, tubane ku neza, twubahane, ariko nibidashoboka tubeho ku bw'amaboko yacu kugeza igihe hazaba itegeko ryo kubana neza. Kandi twebwe dukomeze twinginge, dusabe amahoro, dusabe kubana neza. Turi bake, intambara ntituzikeneye, tuzishorwamo, tuzishorwaho, ariko ntazo dushaka kuko twebwe turi bake cyane. Dukeneye amahoro, turayifuza, turayaha n'abandi, ariko tube tuzi ngo utazayaduha tuzabe dufite ubushobozi bwo kuyamubuza. Ibyo bigomba gukorwaho none uyu munsi. Tidutegereze ngo tuzashire ngo tubone gukingura bukeye, tubone kwibuka amazi yararenze inkombe. Ubu nyine haracari uburyo abantu bokora, wenda n'izi leta zihe ziturwanya zigakuramo isomo, zigatuma nabo bahindura imikorere, ibintu bigasubira mu buryo. Twebwe nta mwanya dufite, twebwe nta bundi butabazi, twebwe nta zindi mbaraga, ni izacu. Muhaguruke dukore, buri muntu icyo ashoboye gukora agikore kugira ngo umunyamurenge abeho muri Kongo, ibindi bizaza nyuma. Iki ni ikiganiro kirenze umunsi wo kwibuka gusa, ni ikiganiro ku mateka, ku kuri no ku butabera. Twashatse kumva amateka ari inyuma y'iki gikorwa cyo kwibuka, uko abona ikibazo cy'ubutabera n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibibazo bikomeje kwibasira abanyamurenge n'abatutsi bose muri Kongo. Turibuka kugira ngo abakiriho baze bahora bari maso, biteguye kugira ngo batazongera gutungurwa kandi basinziriye. Si ukwanga kubabarira, si ukwigisha urwango, si ugushaka kwihorera.
ni uguha agaciro amaraso y'abacu bazize icyo dusangiye. Impamvu tugomba kubiha agaciro ni uko aho bari bari, iyo tuhaba natwe tuba twarapfuye, tugomba kubibuka. Impamvu yindi ni ukwirinda kwibagirwa, ni ukugira ngo isi yadutengushye nikomeza kudutenguha ntiduhe ubutabera, itazitwaza ko itabwiwe, tuzabimba impamvu, tuzahora tubibutsa. Ijambo murimo kumva Kongo yadukanye ngo ni Genocost. Genocost ni ukuyobya amarari, ni ukuvuga ngo ni jenoside ngo itewe no gushakisha ubutunzi bwo mu butaka kugira ngo bagaragaze kuzimya ibyaha tubarega. Tuzabimba impamvu, tuzahora tubibutsa. Kwibuka ni ukwiyibutsa kwiyubaka. Ndagira ngo mbabwire ko umugambi ugihari muzima kandi ukomeye wo kutumara ku isi. Drone amagana zijya mu Minembwe ziba zigiye kuturamutsa, zikica abasaza bafite imyaka 95, zikica abakecuru bafite barengeje imyaka 100, zikica abana bavuye ku ishuri, zikica abakobwa bavuye mu ngwi n'abavuye kuvoma, zikarasa amazu y'abaturage, zikarasa amashuri, amasomo n'ibitaro. Si intambara isanzwe. Kandi njye mvuye mu Minembwe, uko niko bimeze. Haba umugambi wo kwicisha abandi inzara, bagafata ahari imirima bakahawukipe, bagafata amaruri arimo ibiryo bakayatwika, bagafunga inzira zishobora kuvamo ihaho aho abantu bagurira ibyo kurya n'imiti, barashe farumasi yo mu bitaro. Abo bantu ni uko bagifite gahunda. Impamvu mbabwira ko umugambi ugihari, abicanyi ni babandi. Abantu bishe abantu mu Gatumba, harimo abafurero bavuye iwacu muri Kongo, harimo ababembe, harimo abarundi, harimo interahamwe, harimo n'abasirikare ba Kongo. Niyo mpamvu hamwe bavugaga iringara cyangwa izindi mvugo zitari zo mu karere. Bose baracyahari. Ahari Marandura na Ndalo na Mushubazi, ubu nyine hari abazalendo. Noneho baranororotse ni benshi kuruta babandi. Ahari hahagaze uwitwa Pasteur Habimana, ariko witwa neza Matusela niko bamye, ayo niyo mazina ye. Iriya rya Habimana Pasteur ni ry'ikihimbo, niko iwabo bavuga ngo batazira. Aho yari ahagaze cya gihe, ubu hari abandi bita ba Pasteur ngo bambaye haga, bakora kakazi, bavuga bya bigambo, bavugira Imana nimba ari zikuzimu simbizi, ariko bakavuga amagambo y'ubwicanyi. Ahari hahagaze agatorwa sa cya gihe, ubu hari Ndayishimiye n'ingabo z'igihugu cye na CNDD na FDD bahaye bakora buriya bwicanyi. Bafite imbaraga n'ibikoresho biruta ibyo bariya bari bafite. Abantu ba FARDC bari bahari bari bake, abari mu gikorwa cyo kwica abantu mu Gatumba. Ariko noneho ubu ubugome bwarazamutse, buri hejuru neza ku ntebe ya mbere kwa Tshisekedi. Nari mvuze ko umuti wo guhagarika no guca burundu uwo mugambi wo kwica no kurimbura ni ukwirwanaho. Nibwo buryo bwonyine bwo kuzaba muri iki gihugu cyacu, tukagisaziramo, tukagisigamo abacu, nabo bakagisigamwa ababo. Aha niho ikibazo cyo kwirwanaho gihinduka kimwe mu bintu bikomeye byo gusobanukirwa. Kwirwanaho bishobora kugaragara nk'ikibazo cya gisirikare, ariko ku muntu uri hagati y'umutekano muke bihinduka ikibazo cyo kubaho. Kandi aha niho tugomba gusobanukirwa neza uwateje ikibazo n'uwashatse uburyo bwo kuba muri ico kibazo, ariko kwirwanaho. Hari abagize amahirwe yo kubaho mu mahoro, batarwaniye igihugu, batarwaniye ubutaka. Barahaba ibihugu byinshi, ariko hari abandi byabaye ngombwa ko barwana bakamena amaraso yabo kugira ngo bagire uburenganzira bwo kuba mu gihugu. Twe rero Imana yadushize muri abo ngabo kugira ngo twirwaneho. Impamvu mbivuga, njye mvuye mu Minembwe, abantu bariyo bahuye n'ingorane zikomeye, ariko barakomeye ku buryo n'ubu bagihagaze ku ijambo ko badashobora guta igihugu no kuvuga ngo bazatakaze n'amateka n'izina. Kwirwanaho rero niwo muti wonyine wo kuburizamo umugambi wo kutumara no kutwangaza. Kuri ubwo rero mwebwe babyumvise, mwumve ko dufite inshingano. Kubera ko ubutabera bwatinze, kuko ubwicanyi nk'ubu bukomeza kuvugwa
kandi niki gikwiye guhinduka cyangwa se gukorwa kugira ngo amateka nk'aya atazongera kuba?